Nainbag nga oras yu amin papagayam, hinta ibasa ti Proverbio 18, versikulo 24. Adda tattao nga agpamarang agayam, ngem adagayam anadakdakket pay ngem kakabsat. Papagayam, intay denggan ti may sapay apakasaritaan, ama itampok diti programa tayo. Dalan, kinapudno ken biag. Uy, kumusta ti bakasyon? Para ko man. Enjoy mat Madlaw mat nga enjoy ka to the max. ngimisitak nga rudon. Di ka man. Bagay mo kit di ati kasta a kolor mo. Kat, kumusta nga ni Raymel? Nag-enjoy mat Ayan nga iti pasarabong kanya. Aywan gayam anya. Daytoy, para kan ka. Anya daytoy? Display para iti balay. Anya pingay dagita daddo mga awit mo. Para kadamiki kandar na daytoy. Jak kayat daytoy i-display. Kukwadan dayta. Dayta makanti kayat ko. Ha? Thank you, girl. Ala, inkan itad dagiti pasarabo da. Ay, girl! Apay, akas la Biyernes Santo day tarupam ang nagbakasyon. Kaduang pa JBF mo, kat kasta saan ka happy? Way nga rod apay anak kalitliday ka. Kasano? Sinabat na kadagos ni Chanda di Tarwar. Kat inala na dagiti pasarabok kumakada kayo. Anya? Kasla pinagpadaanan nak. Idisimang petakon, inarakop na kadagos. Sana inalan dagiti kayat na. Ay, nagmadia talaga ti ugali day a babae. Kano nagadot is istoryaan na dito'y office, di awang ka. Oo kaya, pinerper dyan nakakaya. Isumat lagayam ama di tirignak no iso ti kadkadwak. Ay na, pasensya kayo na. Anusan nyo latan da ito nabati apasarabok para kada kayo. Ay na, day tulatan pang display kanyang. Tabarang ison ti lucky charm ko. Tapno makabiro kakmatan iti fafa. Naimbag nga aldaw mo, Uncle. Nay, apay, saan ka di asikat ay katrabahuan ni Silvia? Saan la katrabahuan? Siyak pa'y ati best friend, no? Ay, ay si kagayam ti bisprin na. Ay, ita lang nga mo Adda ka di, Uncle? Ay, wan. Ay, mala, umunag ka, tamadamang aglinlinays. Agya malak, Uncle. Friendship! Adda, Ha? Chanda? Ay, unay mo't day taalangamon, friend. Nakaluslos siyang kagayam no da ka dito'y balayo. Apay ngay may kadito'y balay mi. Umay kubulo din di laptop mo. Awan laptop mo? Nadadaal, isong impatarimaan ko. Kun may mayat di laptop mo, tabarbarong. Usarak ko ma. Sige isublik mo't laang inton bigan. O sige, isublim mo't laang ata usarak. Isublik mo't laang inton bigan. Isublim mo't laang ata usarak. Hindi ka kadimadalagan. Isublik adagos, friend. Promise. Tatang, apay ang pinastrok mo dadya babae dito'y balay. Inuyaw nakpay. Nay, kaya ko na nagayim mau. Saan ko agayam dayjay? Nagmadito ugali na. Sa mo yung pabulod ti laptop mau. Kuwan nga rod Saan ko matagayam dayjay? No apay nga impabulod ka pay laang di laptop ko. Pas dawa ka. Imbagam kumaa, akasapulam. Kas di nga min dayjay babae tatang. Nasingpet no adda kasapulan na. Apay nga taalinabasan naklanta ni Chanda. Di nakpay pinansin. Ay na, apay kumaapansinin na ka. No awan ka sa pulan na kan ka, labas-labasan na ka talaga, girl. Kat no binulod na di laptop ko. Anya? Apay nang pabulod mo? Imay nga minidya balay mi. Ala, ay sus, di nan isubliday jay. Kunanamot nga isubli na ita. Di nakmat pampansinan. Ay sus, delikadong di laptop mo, no iso tinangigam.
Absent mat ni Chanda ita. Uwan nga rod. Kasano nga tan jay laptop ko? Oray di kalman. Absent mat lang ang. Kasapula ko jay laptop ko. Masapal ama pang kayo balayda ah. Ay, unay mo tan. Siyak pa'y ti mapan mangala ije balayda, kat iso ti bimulod. Kasta talaga. Tasabali ti ugali na. Dahito nga ta ti balayda, Chanda. Awan mo't sumusungbat. Itayak pa nga agtuk-tuk-tuk. Apay aya. Ay, pasensya kan, Chanda. Umay kuk maalaan ije laptop ko. Mabitlaan, tay nakalaan. No, isupay ti adaganas na nga agungan. Nagaras talaga ti ugali na. Agyaman nak. Adda pa'y ibagam. Awanan. Inrekop nan adagos ti ritaw. Anya ak klase at tao dayto eh. Nagalas ti ugali na. Jaktun pabuludan. Oray agpakpakaasi pa'y. Apay nga itakalaan, napanam. Napan ko nga rod inala jay laptop ko ija balay da Chanda. Anya? Ay, sikapay tinapan ng hala. Wan tatang, kunak tumot ngamin kada kayo asaan anasaya at ugali da jay babae. Yamot amwa kasta. Sige tatang, i-charge ko pa ito'y laptop ko. Tarugya akong ti agaramid iti reports ko. Hello? Hello, Sylvia. Raymer, pasensya ka na. Tainawagan ka iti disoras iti rabi. Apay ngamin na ya. Dahito nga rod laptop abinulod ni Chanda. Saan mo tan nga agon? Kaya't mo asawan. Napirdi. Wanan saan mo tan nga agon? Apay ngamin nga impabulod mo kan kuana. Agbabawi ak nga rod. Nalpasan. O sige. Iumay mo dito yung boarding house. Takitaag, no kabaalak at tarimaanan. O sige, ipan ko nga rod dita inton bigat. Saan ka nakaaramid iti report ko? Iso a pinaayabanak ni sir. Nakangagak pa iti sao. Isumat lagayam nagbayag ka dita office ni sir. Basol day ta Chanda. Pinirdi na pa iti laptop ko. Iso nga ita. Amomon no asino at talaga ti gagayam mo. Talaga. Ammo kung tipod no nga ugali day dya babae. Awan to pa'y ti mayat ama kitungtungkan kwa na. Wan nga rod. Likliklikan samot ti amin nga office mates tayon. Aday wandan. Gumatang ka lang iti baro a laptop mo. Saanan ang matarimaan pa'y daytoy? Anya? Pangalaak nga iti igatang ko iti baro. Ang basol mo Apay ngamin nga impabulod mo. Saan na nga inananadan? Unay mo't amalas kon. Ay na, kilatisam ngamin anaimbag. No asino ti pagtalkam, ken asino ti rumbang nga adaywam. Wan, aramidak to daytan, Raymer. Hoy, mayat ti kakatawaan tayo. Ang mga no ipulong na tayo day ta at Chanda. Maungtan tayo manan ka ni sir. Ay hunan niya. Sapay naglaing agipulong day ta babae. Ay, Isumot day ta umasidag dito ayan tayo. ay na, disperse na. Narigatan. Hello, guys! Plastic. Guys, birthday inton Sabado. Imbitado kayo amin. Oh, apay asaan kayong agtagtagari? Ay, happy birthday, Happy birthday. Happy birthday. Imbitado kayo amin, ha? At darantaan mi a resort. Umay kayo, tado ti sagana. O sige, tamapan ko pa'y imbitaran dagiti daddo mga office mate tayo. Hay? Mapan kayo? Da kayo, mapan kayo? Final decision. Jack kayat timapan. Ay, uray siya. Diyak kayan. Di sa anak magdan amapan. Kalpasan tinaramid na iti laptop ko. Saan man la nag-sorry? Jack lakit di atendaran ti birthday na. Uray siya, kagurak ti ugali na. Apa, na makapangpanganak ti Kate, di nakgumatang iti bakery? Katuan inday latamang restauran naragragsak pa'y. Tatang, kasapula kong ti gumatang iti baro a laptop. Kay gumatang kan,
Kurang ngamin di sweldo. Tapno ada igatang ko, tatang. Kahit anya itangat. Ikanda ko mapailaang iti igatang ko. Tasukatak inton maalami di bonus mi. Una. Ay, sa bagay umanay mati usarak taltalon. Awan mo't ngamin bibiyang ni Chanda. Iso tinakaperdi iti laptop ko. Saan kaya man na saya ti ugali ti gayimaw. Ay, talaga saan, tatang? Kat di iyaw awis na kanyak a birthday na. Diyak kayak timapan. Awan kada kami akaupisinaan na timapan. Anya, special na ito in order ko a cake para kadatay atalo. Kaslay matindar tayo matan iti birthday. Anya? Kandag ito in-order tayo a merienda. Kaslamot tan sagana iti birthday. Asino takin cellphone iti nagring? Sana siya. Ay, saan mo ta siya? Ay, ano kasta? Siyak! Ala! Kita nyo ti umawawag, oh! Ni Chanda? Ay, apay nga tanga imawag. Ay, song bata mo na. Haller? Ay, happy birthday Anong apay nga agsangsangit ka? Kunak no pudno kayo agagayam. Apay akas tinaramid yung kanya. Anya tinaramid mi? Awan na pulos ti matendar iti birthday. Anya? Apay nga awan? Nagado da iti sagana na perdi. Kunak man no ado kayo agagayam ko. Saan matgayam? Kwa, bye! Agsangsangit nga imawag ni Chanda. Apay ka no? Ay na, awan ka no apulos tinapan abisita na. Ha? Sangit sangit. Kaasimot nga rod. Ay, oray siyak mo't ano birthday nga awan ti umay. Nasakit mo't at tinakam ko. Nang runa no nagimbita akmat. Saan lang mo't ada tayo ti gagayim na Ay na, no awan apulos tinapan. Kaya't naasawan, awan gagayem na. Di na tayo pampansinan ni Chanda. Ay, girl, nakita. Limlimtag dagiti mata na. Kaasiman. Kasyam kit din ti kasta a babae. Ay na, bye-bye anyo. Tapno makaamiris. Dayjay nakadumog itayan ti lamisaan na. Kaasiman. Oh, Sylvia. Apay ati makdal ka. Ay. Di mo kunaan, amapan ka iti ayan na, girl. Mapan ko lang kasarita. Ay, ipungot-pungot na ka. Agsublit ka, Sylvia. Chanda, Aday wanda. Nagbidutak. Kunak no pudno kayo agagayam. Saan matgayam? sorry no saan kami nga imatendar iti birthday. Amo, inran tayo ti saan nga umay. Dakkel ti gurayo kanya. Adda dagiti banag anas ken amaamwam, tapno agbaliw ka, kat maaddaan ka iti napudno agagayam. Anya, Nasakit amaamwan ti kinapudno, Chanda. Ngamnas ken amaamwam, nga adu ti gumurguraken ka, gapu iti ugalim. anya kumati-mati nga ugalik. Gagayam kumatamin dagiti katrabahuan tayuan. Adu dagiti napasaktan. May saak ditan. Wan gayam, sorry no naperdik di binulod ko ang laptop mo. Naibatak ngamin. Agkid daw kamot iti pamakawan kadagiti dadduma na pasaktam ti riknada. Amin kayo dito Nasakit din ako yung kanya. Wan, iso day ta ti rason, no apay asaan kami anapan iti birthday. Daytoyin ti kalaladingitan na birthday. Adapay mo tinton sumaro no atawan. No agsingsingpot ka, agbalinto anaragsak ti panagkasangay mo. Agyamanak iti daytaan na sa Sylvia. Kitagyamanak tay masidag ka ng bagbaga kanya. Saan na maulit ti mading ugali. Nasaya at mat, kat manipod ita, agbalintayon nga aggagayam. Kat sapay kuma, tanapudno ka iti panagbalbaliw mo, Chanda. Adda dagiti napudno agagayam asaan da ka atalikudan iti kanito ti pagkasapulan. Adda dalatta amang ikorektar iti madi nga ugali ken aramid mo.
Papagayam, ditan tinagibusan ti may sapay apakasaritaan, anay tampok diti programa tayo. Dalan, kinapudno ken biyan. Insurat para iti radyo ni Elena Nudo, iti direksyon, Virgie Paclay. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center, iti DZWT 540. Kanday toy nga istasyon. Agyaman kami itin kay panang tarabay, na inbag nga oras kada kayo amin.